Hercules! Ket ita, isagot mi ito muna paset, ti serye tayo ita alawas, anapaulwan! Nangisit Arosas! Dito'y drama tayo! Hercules! Sat nipan, sapay lakuma, taawanan ti dumtang ariribok dito'y lugar tayo. Sapay lakuma, tanauli maken. Hercules? Ha? Inkantada diwan? Adda kagayam di tamalikudak. Saan ka ngagtalag iti kinaulimag taglawlaw mo? Tati kabusor? Mabalin na ti agpamarang, akas naulimak akabusor. Ha? Adon dagiti naparmak mo apasurot ni Rey namang mangkik. Kat nalabanam amin ida. Ngam laglagipom at imay sa akalaban. Mabalin na ti agpamarang anasingpat kan naulimak. Wen, inkantada diwan. Hercules, agannad kan agsirib ka akanayon. Wen, inkantada diwan. Wow! Nagpipintas dagiti mulak arosas. Nagduduma ti kolor dagiti sabong da. Walgarod anak ko. Ada orange, puraw, yellow, kan red. Sigurado lakit day nga umay tumanan ni Don Roman a negosyante. Kat pakyawon na ti sabong mo. Ha, kwarta manen, anak ko. Wala nang. No ko ba nga men tamakiasawa kan ni Don Roman, ay di mayat ko ma. Ado ko mati kwartam, kat mairano dakpay. Ay nananang, duduatang agbibiyag. Pangan-anwam ngay iti adu a kwarta. Kayat ko ti agbiag adon niya. Tay magatang ko ti kayat ko agatangan. Tay inak ko maamot makimadyong akas iti ar-aramidon dagiti babaknang. Anyamot day tang arapaap yung nanang. Ay basta, nuuliton pa'y ni Don Roman ti mangibagaken ka nga asawaan na ka. Wan kunamon adagos. Ay, jak kayat nanang. Ay, danga! Di mo ammo ti pagsaya atam. An-anwak ngay ti adu a kwarta. No jak mat ay ayaten ti pakiasawaak. Sa anak mat laang anaragsa. Masursurom to nga ayatan ni Don Roman VK. Iso ang makiasawa kan kenkwana. Ay na, nagmayat ti angin na. Ha? Anya ti? Ha? Imposible. Apay, dagiti sabong arosas. Umad-ado da. Ha? Dayjay, nagukrad manin dagiti daduma. Wow! Ay na nagmayat. Imado dagiti sabong ti rosas ko. Vicky, nagpipintas mo tandag ito'y sabong mo arosas? Oops! Di mo gamdan ti agpuros, Hercules. Ha? Sa anak ng agpuros, Vicky? Kan may sa? Sa anak mo't anasam iti sabong ti rosas? Inapresyar ko laang dagiti rosas mo? Si Kamat, inangaw ka laang ngam nagadon a palawag mo. Ay, imbag man ta kaimaam ti agmula iti rosas? Wen, naragsa ka. Gaputa nagagitdang agsabong. Nagpipintas da talaga. Kas iti kinapintas mo, Vicky. Agyaman ak iti day tangay baga, Hercules. Ay, ungayam. Talaga ka di adi mo kaya ti agpuros iti sabong ko? Saanon, Vicky? Mangpuros kan, ta isagot mo iti ar-ar mo. Urayan niya akulay ti purusang. Ha? Awan pa'y ar-armak, Vicky? Awan pa'y? Apay ngay? Saan pa'y siguro apanawon nga agarmak? Dumtang tulat ta dayta. Ay, kasta. Sige, Vicky. Inakon. Labsan kan dito'y garden mo. Sige, Hercules.
Naggapwam, apaw. Apong, iti panagpagnapagnak. 5 basak ijay garden ni Vicky. Anamulaan iti rosas. Napintas ti buya na. Nagado ti sabong ti rosas. Kung nagduduma pa iti maris da. Kaimaan na atag mula iti rosas. Wan nga rod, apong. Sakot, nagmayat ijay garden na. Tama ka pa bang arti angin? Naangin ijay. Ngam, nagmayat, apong. Ay, inaktumamat agpasyar ijay. Una, apong. Maayayo kayo ijay. Malangarudan. Umay kan, ta mangantan, apaw. Inururay ka, ta mangantan. Una, apong. Apag iso, mabisinak matan. Wow! Nagado ita ti rosas mo, Vicky. Nagpipintas da. Wan, Don Roman. Sige. Ikas ko ti bayad da kita. Sigurado maragsakan dagiti suking ijay syudad. Gaputan nagpipintas dagito ya rosas. Ken? Nagbabanglo da pa ay. Wan, Don Roman. Umayamuom ti bangluda. Vicky, may isa balik ti saritaan. Aging gakadi itaket. Di mo pa'y naamiris, no? Makikalay sa kakanyak? Awan ti rumbang nga amirisak, Don Roman. Ngamin, sipod pa'y, saan ko akayat ti makikalaysakan ka. Kan awan pa iti panunot ko ti makiasawa. Kayat ko ti agurnong sakbay asirkak day taabanag. No makiasawa ka kanyak. Agbyag ka adonya. Magnangak. Ket maipaay ko ti amin akayat mo. No talaga abak nang ka. Aping nga rod anakadanon ka dito lugar mi. Tapno aggatang iti rosas ko. Day tala ti liwliwag, Vicky. Ken kayat kumet ti agaliwaksay. Da kayat ti agtalinaed latan iti mansyon ko. Amang saksaklot latan kadagiti dakulap ko. Kasta? Saan ka naragsak no kastalayang dararamid kiti inaldaw. Sige, awanin makunak. Ngam sa anak amakikalaysakan ka, Don Roman. Gaputa awan ayat amariknakken ka. Matitiriknak, nanang. Ha? Agkakapsutak. Ne, apay ngamin anak. Sa dino tinapnapanam, takastaka mo to na simmangpot. Ijay garden ni Tita Vicky. Ijay laang tinapanam? Amang ano nakasarsarak ka? Ijay laang garden ni Tita Vicky tinapanak, nanang. Nan, dapadapon ka man anak ko. Ha? Nagbara ka anak ko. Mabitlaang tabanyusan ka. Ha? Anyo day ta sabong tanangisit. Nakadisso iti balkon? Kita agman. Ha? Ni, rosas mat day to eh. Nangisit? Nangisit a rosas? At nakadimot kastoy asabong ti rosas? Maris nangisit? Inalang ito daytoy ni Girlie iti garden ni Vicky. Damagag man. Girlie! Girlie! Pinurus mo ka di daytoy nangisit a rosas iti garden ni Vicky? Wan, nanang. Nagbanglo ngamin. Iso pinorus ko. Impakadam ka di ka ni titam a Vicky apurusam daytoy. Wan, nanang. Anay ko. Nagsakit yung ulo. Anak, Anay ko.
Nagsakit ti ulok, nanang. Nagsakit. Ipan ka nga ro iti health center, anak ko. Tapno maikanda ka iti agas mo. Nagmayat manin ti angin dito'y garden ko. Ay, makapasalibukan. Anya ti... Wow! Dagiti mulak a rosas. Imadumanin ti sabong da. Wow! Angam... Kasla imposible da ito ya. Sa anak ka ding agtagtagainap lang. Adda sumagmamanoan ang isit ti Maris na asabong ti rosas. Wow! Nagmayatan! Naimbag nga oras mo, Tita Vicky. Ha? Bing? Adda ka mat dito'y garden ko? Wan, Tita. Nakadano nakmat kan dito garden mo. Wow! Nagpipintasan dagiti rosas mo, Tita Vicky? Wan, Bing. Talaga nagpipintas da. Adda color black. Wow! Tita, mabalin ka di apurusak ti may sa black rose? Wan, sige. Puro ti maysa. Kat kukuha mon. Thank you, Tita Vicky. Agyaman ako, Nay. Ay na! Nagpintas da ito'y a black rose. Naidumduma. At dagayam kasto'y asabong terosas. Say upek man tibang luna. Nagbanglo. Ay na! Nakabangbanglo! Oh, Bing! Nagapuam! Natumba ka matan, Bing! Bing! Anya tinapasamakan ka! Bing! Nanang, maditirik na. Naggapuam ngamin itay, anak ko. Tas imangpet ka, anabara. Ijay garden ni Tita Vicky. Nanang, Ha? ijay laang matinapanak. Ay na, amang ano nakabatbati ka, ijay. Ay ko, nagsakit ti ulok, nanang. Binanyusan ka, itay. Ngam saan lata abim mabati baram. Ipan kan iti health center. Tapno ikanda ka iti agas mo. Vicky? Apay ang nagadulat ti sabong dagiti rosas mo? Wan, Hercules. Ngamin, nagagetak ang mga iaywan kadakwada. Inaldaw asib-sibukak ida. Ken kanayon ko ida nga abunwan. Iso ada ita. Naglalang tu dalat ta. Nay, at dapay maris nangisit a rosas? Nay, nagmayat man? Wan, Hercules. Nagpintas day ta rosas. Kanday ta ti kabangluan a rosas ko. Nagpayduma ti bangluna. Ah, kasta ka de? No kayat mo, mangpuros ka kat say upom ti bangluna. Saanan? Sige, inakon. Nagbiit ka matan. Wan, 5 basakla dito'y garden mo. Sige, inakon, Vicky. Apong, agsida awak ijay garden ni Vicky. Ha? Apay nga ta amakay ayo ti mapan ijay. Kasta ka day, apok? Ha? Di ka pa'y napan ijay, apong? Ha? Ay, nalipatak metan. Malaman, padasik man ti mapan ita. Ta kita agman day ta garden ni Vicky amakay ayo ako nam. Mapan kayo ita, apong? Wen, apok! Uray tawan met araramidak. Maturog ako madita dagi-dagik.
Saan man lahangan? Tainak iti garden ni Vikay. Wanyag pa isaw, Vikay. Ay na, makaay-ayo dito'y garden mau. Nagmayat ti angin na. Wen, Apong Herman. Imbag man, ta nakaumay kayo dito'y garden ko. Nasa ni Hercules. Makaay-ayo ka no dito'y. Iso pinadas ko ti imay kat ay na pudno gayam. Makaay-ayo talaga. Ha? Oh, apay, Apong Herman. Anya tinakita yo. Apay nga damaris nang isit a rosas. Wen, Apong. Sa bali a klase ti rosas data. Ken, aguray ka. Dito isa laing ti daangin na. Saan mo't anaangin idi imayak dito eh? Ngam idi adda akong dito'y garden mo. Kat agang angin matan. Ay. Wen, Apong Herman. Kasta talaga dito'y garden ko. Ha? Isu siguro naglalang to dagiti rosas ko. Tabalay ti angin dito'y. Aya? Oh, Apong Herman. Mangpuros kayo iti sabong ti rosas ko no kayat yo. Napimpintas day tablak. Ken nabangbang lupay. Ha? Ay, saanan, Vicky? Awan mo't pangisagutak. Isu ano kaya't nak? Asawain kan? Anya! Ay na, siga talaga, Apong. Naangaw ka talaga. Saan man, Vicky? No kaya't nak? Ay kat, asawain kan Ay na, Apong Herman. Sardengan na kun nga angawin iti kasta. Wala kit din. Puro sunyon day taadda iti batog yu a black rose. Takukwayon. Wanyag pa isaw, Hercules. Makaay-ayaw iti garden ni Vikay. Nagmayat ti angin ijay. Ken nagado ti sabong ti rosas. Ket nagduduma ti maris na. At dapay nang isik. Un nga rod, Apong. Italaang makakita ak iti maris nangisit a rosas. Dayjay kanaw ti kababangluan kadagiti amin a rosas ni Vikay, apaw. Jaklatan nagpurpuros, iti nakuna nang agpurusak. Ta sa anak mo't anaisem iti sabong. Agsida awak launay, Apong. Ngamen, kasla nagpaiduma ti angin ijay. Uray siyak, apok. Mas daawak. Takaslay ti garden na laing ti ayan ti angin. Padasak tumanan ti mapan ijay gardin na. Taagpaliiwak, Apong. Ha? Anya ti paliiwam? Agpaliiwak ang naimbag, Apong. Ngamen, apay nga ijay laang gardin ni Vicky, ti ayan ti angin ang nagmayat ti puloy na. Ha? Ay, adda ka di kayat mo asawin iti dayta, apaw? Adda, Apong. Isuanas kun nga agpaliiwak. Ay, nasaya at tanda ka manan, Don Roman. Umay ka kadimanan mang pakyaw iti rosas ni Vicky? Wen Martina. Numabalin ko ma. Asawa ko ni Vicky. Ha? Ay, sige. Asawaan mo ni Vicky, Don Roman. Ngamen, gusto mo't dajekan ka. Takayat na mo't ti agbyag abaknang. Di nagmat ngamin kayat ti anak mo, Martina. Saan man, Don Roman? Kayat na ka. Bayam, tabaga ti anak ka. Iso adi ka maawanan itinamnama. Sige. No kayat naklaki din ni Vicky, ikalaysak at dagusan. Adday ta, Don Roman. Adumanan ti bayadam kanyak arosas. Wanyag pa iso. Bilibak ka dagiti mulam arosas. Tadida agpatingga ngagsabong. Adda pa'y maris nangisit, Don Roman. Ngamday ta ti kanginaan iti amin. Wen,
Awan parikot. Ay na. Nagmayatan niyag paiso? Rosas? Anang isit? Ay sigurado, pag inagawan na tayo jay syudad. Sige, agbayad ka nga rudan, Don Roman. Oh, at ti total ti bayadam. Awan parikot, Vicky. Bayada, dagiti rosas mo. Anyapay, dagiti sumaruno, ama pasamak! Kagayem, di uliwan na dinggen, tituloy ti makalawas a serye tayo, Ana Paul 1! Tinangisit a rosas! Dito'y drama tayo, Hercules! Insurat ken iti direksyon ni Bernie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Hercules! Agyaman kami itingkay panang trabay.